Riso kai mate young life puisia kimi pop ben pen kapaklang pon lunjir kimi kangpu. MSB Enterprise akulat kimi kangpu. Sarihuti warprok hanse rongalong ihum bolero pick up kachingkoi pen inuda pran kedam. Kardom pinya da Abirta longpen nilisang pijir bon kiling pi la penon arjik tha birtang ton pen. Kedam tang thang ni phai krip clear ni diputara langso karbi people's hall sengmir jeng acha tai long karbia khang bong pen kicheng si riso kai pu pop ben karbiang long autonomous council karbi language development board chairman long sing teronari deng pen kang pu pon. Karbia khang bong setame penang an thexer lunse pi la pen lunse po do olo. Lasong bong pen karbia khai long pen sedame an sosia kang tu yang deng mate adet ka pregalong an sedame kapache thang dun chia phan pumang ponsi karbiang long nongnam kache thang klong alun se po harmony be rustom lekthe bismo hanse bamon kiritiso prevening ti labang photum chelang si karbiang bong pen kecheng si karbi pop ben riso kai pu impu pon bang so long jir thoma ki mi karbi pop alun jir sedame impu pon ni somindar nemang mun chinilo nang polunjir impu pon Bangso mai long alu hiaman pen long nam ka chetang klong lunse po long piring tika tharmate huning ding lunse po Daniel engti DPCKA kongchun bang Danielson be DYAMI phu jirjar hanse karbiang long today chief editor long bir terang lapen man peng ke dodun chitong du Bangso audio album jasmet karbia khai tum tame music a hinanat keng kam ka prang du nang thek chiklangsi karbia lunjir pir the dangalong kapache thang klukja phan mang ponsi bang phori so tum chelang pen audio album bonda ponlo lapen la bang so luna se kapang sit lake hembiri studio along lapen manager ran rongpi munison ronghang lapen producer binar singh ti so tuma hin pensi chipatir pi pon pusi harmony be ben injepon Ben riso kaya ben pulot pop ben matela boy ben pusi pule hai asik mili tumna lapsang lo kecheng sibang ke mili tumna lun kilun anu tinta singer side lo pu da bismoan sida lang da thang klong lun se polo son si kadu we da thang klong lun se polo aman matha dam lo kar biang long tamela son boy ben matela pop ben jan avela amasi kar biang long tamela pason paman ponte itumna mesenji mate an so itumang song da itum pali dunji phai tum son tame claim ponte mesenji pumasi mili tumna jirpu doan hai jirpu mesen la singer tuma chingrum si pini bangala pason pop band matela boy band bang paman pondo lasela bonso boy band bang ke ahokpet bang nili tum detle akimang la pukali ahokpet bang nili tum manager do lahanglo manager bang apang alang litum hedi isia band do ala so band bang alang litum bang success oni dalo amasi non bang ke alang a dream bang ke son lason boy band do vek nai po laso a dream ke mang manili tum hasnang pangrum pen pini galang a dream bang ke successful lo langlo ahokpet bang ke manager bang ke rang rong pi la bente la bang salun bang ke nang litum la riso kai ben youtube channel la bente Facebook page la bente kadobe la Instagram lo haila media long ante me la risokai pute sar sote ke long lo asi lun ta pinong we ben ma arju long fit bo pinong we ni tum la sumindar po album mang ke jir thop ni tum la ke release pon ke cheng si bang title song sumindar la bente nemang mun pu pamu tame rod lo la bente chini ne karbia tong ben si dak nang chetong no long bang ninga long lo atege isi owe ki mi tong phan isi mesen kenelo lage isi music hin si ka ching thora mesen na tawal na kedam no news report karbiang long live kedam thang ni phai krip porni dipu pen lamding ka chelenga towar ISSI hemadung MSB Enterprise akulat kimi father N Khumbari deng pen kang pupon karbia khayang bong pen setame mesen akulat kang pupon do olo la so long pen rara kenang sot naike computer akulata isilo lapen nora kailong ajara saile claim ji pusitame computer asai pen pangcheng pon et sike on
Jasemet voring ang hoy kachajok dun pen chenglok school college along ansatami online pen ki claim asai si ki ong. Lasu pen ajok raratum asai ke do ansatami ki joy pen ki claim pon long japan pura. Di phul amding ka chelenga towar ISSI hemadung het MSB Enterprise kulat kimi impu pon tanglo. Bangso kulat along pen jasemet Xerox printing photo printing DTP lapen online along kachara basai ansatami ki claim pon over sai long pon ji pusi MSB Enterprise kulat hempu Elvinson B pen phirangke thengno ning jepon. La tarik itu ada apa Jadinya cekung, ini mungkin masuk belakang itu kono. Nara ada kado bena cekung tu mentame. Tapi non ini ada kan kupon abang ke itu ada di kutu Islam lah. Bahasa Islam lah yang satu pada lah. Kenapa pada ada dan kita orang dulu lah. Cekung lah. Kita aku non itu dak ini lah bangsa dokan dak belakang kupon abang ke. Akamang dah lo customer kan mana joy kita. Sabso kecira pun long kita sih asal lagi tentang kupon loh. Kita tentang kalau mati pun ini kita beri long long ini dulu loh. Atau untuk kita pun ini dah abang ke net lah kami cenglos lah non dinar lah signboard lagi kami ini tentang padukan sih loh. Nasi non cengkon pola. Kenapa ini cengkon pola pensi cengkon pola tarik kredit opensi. Sini bang kalau non ready jalan, kami labang teklem pun proses kenang doji lah niat kami sebelum itu kami adim bang kita kata ni caci ni nanti posisi lah di pula landing road lah ayah sofi sedung lah pen lah KNC konsat doh pada sini itu kata sampai macam ni loh nang cita mu nang kahum beli pan kenang suat niat pen kami sebelum lah kami lah winner lah pen signboard lagi kami semak wajib official signboard lah pen kami alanan lagi kami kenang asai sakit orang memang ini hidup ini pun sih dan aku ini hidup lah mini bang sih ya lah mini abang sih dua bang sih ya kayak sahabat abang ya kami lah tercengman pun mau paju bang kado karena mahir jume lah pen kado lah nanti tuh nang cerat turun pen kemudian deh aku update pun cukup sih menurut kami Bangso kulat kimikang pupanalong aluhiaman pen Father N Kumba Dipu Diocese Mukrang BKat YouTuber Lunsepo Harmony Bay Rakesh Kiling Horsing Tiso KYSO Maipu Pastor Munusing Tilapen Penang Anman Pengedotu Chetongdu News Report Longsudaringti Karbiang Live Chukihola Police Station ke parlo Chukihola pen ke helu kilometer krip ho kidam tang thang ni phai krip ho na rupor phai krisia pormalom sariyuti pen borsali terona ro adama sar ki dun jipu kidam bomahut ihum bolero pick up pen kaching koya jok inuda pran kidam la pen kache thapdun bang trokatum arenga hu kisuna labang solong rong raratum penang ke thando na tengke towar ke heno jok si la puson aphong kisung chitong nang koklo pusi nang thando Labang so gari ka chingkoilong apran kita mabang chukihola dhola langsu terang rong me karpusi pang thepon lapen bang trokarenga hu ki so tumapan chukihola primary health center alongsi silang pon bomlo lapen inut bor lang so rong asor anjuli hanse pia phana bangke golaghat an pon to that lopusi pachini thu kachingkoi bu bolero pickup registration number laki AS05C 3065 nahor sola biren hanse motor pusi pang thekpon Hanse है मगारी Pula men ke? men bang ke biran hanse Kopiarong arong bang ke no horsola biran hanse gari di. arenga hu ki so tuma phan silang si methang hem pachidam longo lapen pherangke tum kahungri da mahut anke kithilot abang arpu police atun postmortem na phan chibare ding dulo Garo bajia por atumi kendak le KMC biya wang lo ni hadak pinso KMC kichi dun suji puasa gari lo Setelah software ke hendu pena joini ke choki pena joini ini akasik sak dukol lo oglo lasi ino bang fuke kaji do tema jo baki sini bang ke jo khom lo la pena ini ke gulas pon bom na basi la bang software ke mena ya phan pula ke non ke dobo ma sarkar BJP sarkar EMC matum sitame asapsu ilang pon na ya polo to ke
so to ke no pena join pina an tum kasik sak du rong be rong tha ka bang phu bang ke tum an ta ke dam de wang ta Koila mati pen Samsung ti Karbi Anglong live. Karbi Anglong Autonomous Council MAC kilik nangkate bok bom pen non malom prek jam racharia song atum do desang se pen kilik kachupa haji pura sai ke claim ka pangcheng bom asona thaksi NPP song atum ta di phurong ni hang Karbi club adungalong methang sai hem in pupondo Kili ga por kate bok bom pen kido an racharia song atum do desang se sai ke claim pon bom asonsi kidam tang thang ni phai krep porni NPP racharia song atum di phu Karbi club adungalong methang sai hem in puponsi nonang ke leji Karbi Anglong Autonomous Council MAC kilik along long in koira troka constituency along kami kithur dun pen ka chapa dun thek japan chingki chingwai mai pa dupon bangso along Nagaland State NPP Kongchun Bang Lima Longkumar NPP Karbi Anglong la Pendima Hasau in charge Ricky Ozukum NPP Nagaland State Chunbang Tohovi Achumi National VP NPYF Youth Front atum pen chenglok penang an NPP song claim mang kubang phi la penang an araratum chitong lut to all the media fraternity who has come this far for this grand opening of our National People's Party, Karbi Anglong. Today we just came here to inaugurate our office here in Dipu with my colleagues from Nagaland. Almost all my colleagues, rank and file, National People's Party state team is here. And also with my friend who is also from the central, from the NPYF, Vice President Sri Adap is also here in our midst. So today's program was a grand success and mainly to focus on the coming MSc elections. We have come here to deliberate certain agendas to our party voters. News report Karbi Anglong live. Tangti pinya daba Abirta kala pansi kang toniklo dumi thakmi kardom.